Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antonio. Ikaw nga amperin, iwan na kalonging, kablakit laba, nakabenta, banay ka jing syakri, ya ka jad panro ka jungi. Bam koy hatuwar blay, ipapa jung kong amperin, ilit ba Peter Marbanyang, ila syakri kumu Emily, ila syakri kumu MP, kahir patiang ha kikon, mi sailit, ba Robert Lendo, ila syakri bun tulay kisniam, kahir patiang sahay Dr. Amprin Lendo, ban simte, ya kanigakam, ban syakri ya kachay panro. Nga kuwa banong, haganigapor, ba South Term, ilalong, inong job na po ka Limecra constituency, siteng samoy, ila ino, kum ka Emily, ila yalebyang, ladang ken pura kamot kalong, sansin, ilong, kum kanong mikmat. Banjob sansin, ladam day ba ay tilot, yala day nam daw paypa, kamday kabasok banjob sansin, kanay lupa kladay kawi kasaki, kabangino banong haganigapor, ba pila treba. UMP wamanda, uday UMP wajan baharo nga, Henry kabaya pat banyak kalian. Laisin hakakhatsan sniam iwan banyu kejat hangnay. Man ka eleksyon nginangay betang sisin. Kot kasan sniam nang aibiyang. Kot kasos sniam nang aibiyang hadu. Laisin. Kamot ilawan ba? Ilawan ba khatsan? Laisin hakatsan sniam kamot kajinguan kadigla pakat. Day na makata haganigapor, ngakwa bankran kendit, halor jong ki tip yo ki IFIR so yung alas sichibit ng tip, tangbada IFIR ro kamper hire, namar bilia bayak kren bet yaga kam kabay siya hey, bilia bangin yan, yo alas tiap dawan ong yung pay hinay, pay siyan day rin nong kriyam, yo ong kumda, Hanay nga kuha panong haganigapor, kadrama ka paningkong. Ngakan mau sa kasdang kadrama, how arhaja katsan. Arhaja katsan! Hagapor ka mga syariam, no? Mga kumu MDC. How arhaja katsaw, kadon election MDC. Arhaja katsan! Kasur, jong president jong PPP, wong ko pa ba? I lots it, I lots it, I lots it, I late, bangin siya krite, ay si I lot. Upad ba wong toli inya I lot? I lot, la I lot. Lalay, Bansimte, Komusiem, Hapo District Council, Hangteo Hapo Garikana. Ala chuan ng Teo, Lada Pibit Ninsera, Henry nga kuwa panong Haki Prabre, Amdon an, Banyas na, Henry Lamut Bans na, Tangyakaan ban pankelajat no syokpa. Kabaya, ngihapan niya keren yung kajig siya. Ngimnumlen, nginumre, ban keren yung kajig siya. Kipatay diri, ngakuha ba nung haganay kapor? Panay nga
tang kawai ka kam kabapyale nakmenta ka jai benro dan nam dan ngam tip hanai wa khamidri udai nei wa yang hang nei menta bilemong gumda ngalong deputy CM house name 8,000 khandai ka sarkar Assam kalatawa yaki signboard hapo upot usam jungi hang theo hapo khanapara nga shem yakarai ngongan lei da kampian lajong ban lei ban pet la kalong niam gajing sisya nga lei hang theo bat kalong gajing sisya bat habang nang ei bayigi signboard bato Meghalaya Ribhoi district la weng ik signboard labu da kakateng bato Assam Shimit nga ay hukum ya kinong tayo yung district council kum u deputy CM ngong kelay po yaw mau nong rem yaw mau bersiyo lai talay ang tiyaw bat nganyapit mano banod bat kita umaw po po balam hadu mantading sa ang tiyaw umaw yung badan hang daw pinangay mano ba idri habagumda ngamday nga ro widri nga kuwa banong hakani kapor para log bayit hagasngi bayasyong syajingit aljat syajingit kumahunay u ana hazare habaw syajingit usyajingit kum kanay kaya yung kabastap hanay u president ka PPP usyajingit doon sa ngawing special room wana hasari nangay pelan-pelan toy tumian siyang toy papalay latulot habay trip Rare BPP pat doon special room ha kata-kata kabamot room hang to special room bam bro sis ngay kabaya kakam kabastam manikren pankanapat panungkam bijakano pankana sarkar day na magata hakanay kapor ngakwa banong bahag jing kren kabaki kren siya po kim media ngakan mau sa kabaw president jong kata ka VPP om kumno ngan siya tangan hadu bandayap lada kim pentay kam yaga reservation policy hangno siya tangan bandayap hangno tak reservation policy menta siya no habyakan ya kajing siya day na magata haganay kapor para lokbayin day haganay kapor ngiday ka Judge Banro tepro teple ka Judge Banro tip ka tipman ka Judge Banro kalong ka Judge Banro kabak kerpang hadu kata-kata Bangibo ya kilong kume hakamat day na magata hakanay kapor pajbabayin kiwe kimot ban pendojad kiwe kimot ban pen kipanlong yakap jad ban rojo ban AC no yagi kante ban AC no yagi ro kante handay nga kuwa banong hakanay kapor bamayin ang nay ngin pa dakaro kante banlay sa tiyaw ban ito yakarim gabet kajuyi kumba piwan mantaban siyam hangnay ngikuha ba pero pinlay sa tiyaw ba pinpanay yakarim tanray juyi arpu sangot kiyamali na po rilom garo kipa yakaro kante bet habakalay hang tiyaw
karim tanray jong kabarim ki rilom garo itulot karindia itulot yak ta karim tanray jong kita ki rilom garo ngidon kam may laipon rongon ngidon kam ban pano da i Dr. Amprin bagarindia kan ituno yak ta kajong tanray kajong pay day na magata haganay kapor paralok kiting buon kinong kren hatin jonga hanray nga syukwa banong yo piso pala nga kuwa ban pensyay kandit haganay kapor kain kapla panlong nga bangan niya don hasanda jong ka party NPP yakaba kilajit da kapanlong nga bandon hasanda namar nga haperhatsywa yalade imay ipon nga hakakpo jong kami kanday bine ipon ipenhe pensan ukpaw lay ban bala hanray bakdupat yakikon day kakami beday na magata nga soong bangilong kibakkarpang namar ngiburam yakiro kante tikumta hakani kapor paralok baid nga kuha banong sobha nga wanhang nay bankarpat yafe bato ayam kajing kasyan kapapura nakabantay Dr. Amparin Lando bainlong itaywe nakilong kume ibanlay ban mikmat nakabanta ka jalabay jungi ban kalam artatin pinsawanra yakijing kala kibabun nakabanta ka jalabay jungi ngikwa iya kata tukumta haganay kapor kublay sibon kublay siyajarngo ngin sanang yasyam kileksyon gibinangwan ngin haban nang yele kumta nga kuwa banong yapay baro bangin yay don ringkat bathay hagis ngay gipor baro kibansawan kublay sibon ublayin kerku yapay lang baro kublay sibon syon yakasyap hagatur jong kakot kublay sibon nga kot yay Dr. Amprin hangni hakmat bat nga nganbat iya kakti dagadyang nganbat dagakti nganong ay kabut hai Dr. Amprin kublay sibon kublay si hajango